bamaze gupfa 50 nari nibagiye kubabwira hahumye abantu 100 dufite abantu ngira ngo bageze 20 b'abana bato bari kuri diareze uyu munsi kubera ibyuma ibintu by'iko zara ibyuma nivuga nizazo zirimo cya kintu bahagaritse uyu munsi babyita FM nyinshi ku buryo iby'iko zitagikora umwana muto ubundi bwa bari ubwego bw'abantu b'abasaza bananiwe. Guha ikaze wako subscribe nawe utarakora subscribe iki nicyo gihe ngo tujye tubona amakuru meza agiye atandukanye. Tudatinze cyane reka tuhite twinjira mu itangazo risohotse kuri uyu wa 2 Kamena 2026. Ni itangazo risohowe na FDI cyangwa se ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa ndetse n'imiti kivuga ko gihagaritse inganda zigera ku 8 zakoraga ibinyobwa bisembuye. Muri izo nganda zigera ku 8 reka tuzicamo twirukanka turaza kuzisesengura neza mu kiganiro hagati. Uruganda rwa mbere rwafunzwe ni Inguvu Gin Limited, uruganda rwa kabiri ni NBG Limited, uruganda rwa gatatu ni Skydrop Industries Limited, uruganda rwa kane ni Africana Buffalo Limited, uruganda rwa gatanu ni Nopa Company Limited, uruganda rwa gatandatu ni Roots Investment Group Limited, uruganda rwa karindwi ni Rugari Agro Processing Company, uruganda rwa munani rwo rwa nyuma ni Zunglu Industry Liability Company. Nkuko muri kubibona uru n'urutonde rusohotse akanya mu masaha atarenze 2 cyangwa se mu isaha imwe rugaragaza ko izi nganda zose zakoraga ibinyobwa bisembuye zihagaritswe ako kanya bigitangaza iryo tangazo rigisohoka ko zise zihagarikwa. Bishatse kuvuga ko umuntu warafite ibi binyobwa by'izi nganda zose bigomba gusubizwa inganda zabyo. Reka twinjire mu itangazo tudatinze tubumve icyo itangazo rivugamo. Kuwa 2 Kamena 2026 hashingiwe ku itegeko nimero 003/2018 yo kuwa 9 z'ukwa 2018 rishyiraho ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti Rwanda Food and Drugs Authority, mu magambo make bagita Rwanda FDI, kandi rikanagena inshingano, imiterere n'imikorere byacyo by'umwihariko ingingo yaryo ya 9. Hashingiwe ku bugenzuzi bwakozwe n'amabwiriza agenga ubuziranenge mu rwego rwo kurengera ubuzima n'umutekano w'abaturage, Rwanda FDI iramenyesha abakora, abatumiza, abageza ku isoko, abacuruzi ndetse n'abaturage muri rusange ko hafashwe ingamba zikurikira kandi zigomba guhita zubahirizwa ako kanya itangazo rigisohoka. Rwanda FDI ifunze ibikorwa by'inganda zikora ibinyobwa bisindisha ziri ku rutonde ruri ku mugereka kandi ikuraho impushya zose zari zarahawe izo nganda zo gukora ibyo binyobwa. Rwanda FDI itegetse ko ibinyobwa byose bikorwa n'izo nganda ziri ku rutonde ruri ku mugereka bikorwa ku isoko. Rwanda FDI itegetse abakora ibyo binyobwa guhita babikura ku isoko bakimara kubona iri tangazo. Rwanda FDI itegetse ba nyiri izo nganda guhita basaba abakwirakwiza ibyo binyobwa ku isoko ibi bikurikira: gukusanya ibyo binyobwa no kubikura ku babiranguye, gusubizwa ibicuruzwa byose bisigaye ndetse n'ibyakusanyijwe aho byakorewe. Abakora ibyo binyobwa bategetswe kugeza ku kigo gishinzwe uburenganzira bw'ibiribwa n'imiti FDI raporo y'igikorwa cyo kubikusanya uko cyagenze mu minsi itarenze 3 y'akazi. Ubwo bishatse kuvuga ko ari uguhera uyu munsi kugera ari guhera ku munsi wa mbere, munsi w'akazi ni kuva kwa mbere kugera kwa gatanu, ari guhera kwa mbere kugera kwa gatatu. Rwanda FDI igomba kuba yabonye raporo iturutse kuri ibyo bigo yerekana ko ibyo binyobwa byose byakusanyije. Ndetse bakomeza batubwira ko abakwirakwiza, abacuruza ibinyobwa biri mu kumugereka bategetswe guhita bahagarika gukwirakwiza, kugurisha ndetse bagasubiza ibinyobwa bisigaye kuba bibahaye, baba ababikwirakwiza cyangwa ababikora. Kutubahiriza aya mabwiriza bizatuma hafatwa izindi ngamba ziteganywa n'amategeko n'amabwiriza abigenga. Rwanda FDI irasaba abo banywa ibi binyobwa biri ku mugereka ko kwibagarika. Icyitonderwa, urutonde rw'izi nganda zizafatirwa ingamba. Urutonde rw'izi nganda zizafatirwa ingamba ruzatangazwa mu gihe gikwiye uko ibikorwa byo kugenzura no kubahiriza amabwiriza bigenda bikomeza. FDI irashimira uko mwakiriye itangazo n'uburyo mugiye kuryubahiriza. Reka noneho twinjire ku mugereka turebe koko
izi nganda ni izihe, zakoraga iki, zakoraga ibihe binyobwa. Ndakeka ibinyobwa byinshi murabizi izi nganda zakoraga. Nk'uko muri kubibona ku mugereka bari kuduha urutonde rw'izi nganda ndetse na product zakoraga cyangwa se ibinyobwa zakoraga. Ku izina rya mbere ry'uruganda cyangwa se uruganda rwa mbere rwahagaritswe ni uruganda bita Inguvu Gin Limited. Inguvu Gin mwarayumvishe, murayizi, abasare benshi barayamamaje. Inguvu Gin yakoraga iyo bita Red Warage, igakora Radiant Gin, igakora Nguvu Gin, igakora King Vodka, igakora Royal, igakora Meda Gin, igakora GS, igakora New House Porto Spirit, ndetse igakora ibinyobwa bigiye bitandukanye. Nguvu Gin yakoraga product zigera ku 10. Izo product zose zamaje gukorwa ku isoko. Niba ari umucuruzi uzifite, urasabwa kuzisubiza abaziguhaye bitarenze mu minsi 3 cyangwa se hagakurikizwa itegeko. Ku rundi rutonde ku mwanya wa kabiri tuhasanga bita NBG Limited. NBG Limited harimo inzoga bita United yakoraga, hakabamo iyo bita Bombastic Coconut, hakabamo iyo bita Ingwe, hakabamo iyo bita Maguma, hakabamo iyo bita Fimbo. Izo zose zamaje gukurwa ku isoko, ntago zikifite ubudahangarwa bwo gukora ku isoko ryo mu Rwanda, ndetse zamaje gukurwa ku isoko. Abazifite bose barasabwa barasabwa guhita bazitanga bakazisubiza ba nyirazo. Uruganda rwa gatatu harimo urwo bita Skydrop Industry. Skydrop Industry rwakoraga gin bita Sentinel Gin, bagakora iyo bita Nobilis, bagakora iyo bita Inkoramutima Ginger, bagakora iyo bita Itoto Ginger. Narwo rwakoraga product zigera muri 6 ariko ubu ntago rukiri ku isoko. Urundi ruganda rwa kane ni uruganda bita African Buffalo Limited. African Buffalo Limited rwakoraga African Buffalo Gin, rugakora Charging Whiskey, rugakora Moonlight Vodka, rugakora iyo bita Trace Vodka, rugakora iyo bita Rio Warage. Izo zose zamaje gukurwa ku isoko. Ku ruganda rwa gatanu turi kubona iyo bita Nopa Company Limited. Nopa Company Limited yakoraga iyo bita Enac Gin, igakora Levi Gin na Service Gin. Urwo narwo rwamaje gukurwa ku isoko na product zarwo. Ku mwanya wa gatandatu turasanga iyo bita Root Investment Group. Root Investment Group yakoraga iyo bita B1 Gin, murayizi yamamazwaga na Paroke Kirabiranya, Baburikanu, abasitari bagiye batandukanye bayamamaza. Bagakora bita Meet Up Gin, bagakora bita Hope Man Gin. Izo zose nazo zamajije gukurwa ku isoko. Ku mwanya wa kane turasanga bita Rugari Agro Processing Company. Harimo bita Lucky Gin, Lucky Banana Based Alcohol Beverage. Izo nazo zamajije gukurwa ku isoko. Ku mwanya wa munani turasanga bita Zungaru Industry. Bakoraga iyo bita Jumongo ndetse n'ibita ZCN Milson Whiskey. Izo nganda zose tubonye haruguru zose zamajije kugira zamajije gukurwa ku isoko. Ni inganda zamamazaga n'abasitari bagiye batandukanye, nk'ubu Fimbo yamamazaga na Deben ari mu bantu bamamazaga inzoga bita Fimbo. Hakamo Bombastic Gin yamamazaga na Rocky, hakamo B1 Gin yamamazaga n'abariya Baburikanu ndetse n'Ababuringoni. Ubu tuvugana ntago izi nzoga zikiri ku isoko. Izi nzoga ntago zikiri ku isoko ryo mu Rwanda, zamaje kuba zakurwa ku isoko kandi zateshwa agaciro.